Telangker banget angin telangker lu. Tak boleh santai. Nah, ada di mah. Besok kan sehari terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Subhanallah. Oke, ngapa jeng? Oh, cing. Keren. Bener apa nih kemaru tuh guru nih kak? Anu kiai. Duh, budi maling guru. Burin nah ada ketemu lah acan elang. Enggak napa cirin. Anu celanan lepis, kelambin teleng, obun mirang. Oh, cing. Sini lagi yuk. Tarik kiai. Gini. Maka terus mari kah? Aku Pon belum pon. Kan bener karo maling. Angkir maling aja. Energi mun pancen karo maling ya. Karena karo ki dalam keadaan apa aja. 3 detik lestari bejeng pon. Ki, mungkin pon datos gelu senikah. Oh, siap maling roh mari. Ki tonjuk. Palang main. Tengok kiki. Pepaya. Cik itu warga sekali salah. Ngale salah. Bahaya bareng teman-teman. Oh, sampai terkena. Di sini yuk, pergi kadang kok yuk. Iya. Lagi, Boleh matur ah. katin apa? Maling pun pas aku kambian ki. Oh, senikah ki. Kan lu gula tanya. Karo muntut napa sampai impian sampai kejar. Emang impian ngetelak tibi tak mun karo muntut napa. Engki guys, kita ngalah. Ken ngalah kayak dulu temu di warga. Ya tabem. Oh, tadi kita muntut. Kipon mun pancen pian pasar ke bunda. Tadi orang ini kepecahan bunda pon. Pian beleman pon senikah. Jadi cek mun bisa jak main hakim tibi ki. Karena kantor nikah bodo Pak RT ki, bodo Pak RW sini, bodo Pak Kelebur. Jadi pecahan bulan ni kebon pian beleman pon ki. Engki pun guys. Kipon. Kadina boleh preman ki. Engki. Ni jangan cene kah? Engki pon. Jaga. Jaga dulu. Tidak pun, dan kiai lah. Ayo, boleh lah. Upaya boleh. Oke, pamit kula. Kan kata betul. Katina apa? Nyatanya. Aduh. Beren apa deh? Ku uru cong punya warga dana. Beng nabeng empian. Beden apa silina? Mungkin kula ngecok guru ke. Astagfirullahaladzim. Mungkin kula mepet kula keluarga tak andi, Roma tak andi. Terpaksa kula. Dan jak lakuan apa semacam bangunan, kalau kan banyak kan tuh. Ki peteng pon ke. Keluarga empian kak mah. Sobung kepi keluarga kula pon. Astagfirullahaladzim. Jadi impian mon pergi dari kantornya ke pas kamu ambian. Ki kurang oning sih. Ki nyara ki jalan pon. Sini ke boy pon, dong. Impian mana tak repot. Tadi napa mon impian neneng kantor pon. Sarin kantor pon, apa sapuan senika. Masalah deureun pecan kantor pon. Masalah kalampi sebareng pon. Tadi napa? Neng kantor pon impian pon. Ki seporen nek ya. Kula tak aram sal tak pantes kula pada kantor. Kula kelakuan nggak nikah. Kita pantas kula. Tahu harus produs sekali dong.
Ngak jadi ada pantas bi njen kan. Mon kakek bagian cik niat bagus. Mon bagian kakek ongkong ku atau ku temani nang dinak di kok ide kakek. Oh tadi nak anak si bener. Engkau ni secara jeling lagi kakek kuru sampai ebeng tabeng aku. Engkau enak ke tangan anak tibi. Pada remun sampai tangan anak ebeng tabeng aku. Iya, kini kakek nang dinak lajak ke beter lah. Tak kena tangakan kakek nak. Kalau tolongin dinak beda kancan aku kalau. Oke. Ya? Oke. Gila kalaman dulu kakek Budi. Oke. Pasal nang ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khata. Tolong bukan sini. Rabbi zidni ilman nafi'an. Kamu ya? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad aqamtis salah, qad aqamtis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatu jamiah. Ada rapat. Yang peloros. Saya ada peloros. Ada. Lawan rapat. Lawan. Sholli fatul maghrib salam mustaqbil lagi belajar. Imam Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana birrana wa ya wasi'al karamin al-Fatihah. Sampai ajari dra, raki jidra, mereka tahu dra. Tuan wudu
bulan bajang sebarang ya. Oke. Kok terus sampai lawas dina. Mulai bagi lengkap. Ajar pun butuh ada lagi ya. Oke. Sampai ajar tata carana auto aja bener. Oke. Siap oke. Oke, siap. Iyalah. Untuk tahajud kadek lu. Dra, tak punya tato, Dra. Apa? Pasal gue yang Lah, selesai tahajud. Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalatu wassalamu ala Waalaikumsalam. Berakhir dah. Tak tidur. Ada dulu. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadayta. Wa tawalla. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ayah bau juga ada. Iya. Kopi saya bicara. Dan santri abid lah. Tak ngerti tak kawan.
Cak, nyatanya, Cak. Tanya apa, Le? Jak guru polen audo, empian guru tak percaya kau kena. Ya, apa, Le? Kan- Kakek saya nomor anu. Engkau lah lawas berdirinya. Kan menurut anu ajaran kan Islam kan sunnah mon kopeng. Cak sunnah ria. Saya telah aku ni tarap, Pak. Orang kan. Allah. Ya, ada temu Aden kan? Dra. Raki wis raden. Main diajar. Oke, oke. Sok raki aden. Allah. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-qiyamah. Ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat fi jami'ah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Kabir walhamdulillah katsira. Allahu akbar. Sayyidatul barakatus salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Sumandaman jong. Cek ya. Macam kau tu kan Aden. Mas Raki sama Aden. Jong. Iya. Sabuan tadi. Ini rasa orang. Masa kan kita tibi, isang sentra naman. Oke, guys. Saren kasa. Jangan mentah Hendra nggak bener tibi ngancen sabuan. Dra. Ini apa ya?
kakek derajat kalau tedung melolo kakek dina hari santri lawas ro dan meraki wawas apan kete tu ni bunian melolo kakek macam Ngatu-ngatu ke kiai kakek. Siang kok tedu. Cino mana Kiai kakek? tanya guru kak. Aduh, tanya apa? Cino mana kakek? Siapa anda? Bayang kok. Iya cak. Kiai. Raki, Ezra, cari nabi lo. Kiai. Jom Raki, Kiai. nikah pula antara pengajian. Jadi di belum pian paling tugas ngimamin kemarin asar ni. Kiai. Terus Hendra beri tugas adat. Adat ni. Karena aku deki insyaallah malam dah tengah. Dijak mandaman lagi datang. Gimana? Saya enggak ada apa-apa. Balik. Ya. Mau pergi kiai. Kamu lagi kiai? Ano antara pengajian? Oh. Okey. Buat malam ada kek datang kiai. Insyaallah malam gula deki. Saya ngimamin deki siapa kiai? Oh, pada kasawan gula lestarian nyoro raki. Serong imami bi gula. Oh, kipon kiai. Hati-hati bang. Gimana? Ireng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah kecil aki asar. Warga banyak sedatang. Tapi kiai sesuruh ngimami raki. Apa sebening kok jengkok selawatan berdiri. Tak remeh deh. Tinggi ibu raki. Sekarang pas tak ngimami. Selapa sih beritan, lo kan macam. Jong, lagi. Cak. Kenapa? Anu, ini lagi sabun kau ya. Kayaknya jadi toko dina. Mau toko dina ada. Wah apa sih jauhan lo? Oh, Cak. Kiwan. Tidak lah. Main jamaah sampai datang, letaknya men. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السعي والقرب. Hai
الجود والكرم وهي الجود والكرم. Aku maambet kena imam kena. Kaki imamin ladra. Wak rapi radat kamu aja abit. Oh, iyalah munda ya. Jam ya. La wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malah mau lain. Korek dah beri tugas bikin. Amin. Atahiyatun wa barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana bil lana madaya wasi'al karamin. Bah, dem matang HP kenapa kau siapa dinari gelo? Kena, tang HP lang kena. HP nak? Hilang dimma. Hilang dimma ki guru. Siapa dinami kau guru kena? Habis ya, hilang mau siapa lagi marah. Kita tahu siapa ngalah dina guru. Paling beris ngicok. Enggak. Udah apa marahnya? Hilang Itu sing siapa dina? Udah apa? HP dina hilang dra. Sing siapa dina wing kau dra. Mak bisa sih tapi di HP saya hilang dia. Saya bilang bawa jamaah dina ada saya kehilangan dia. Ada mulai berdirakhir ya. Ada bilang bawa mandeng dia. Iya kenari kare sing ngalah. Ada boleh. Aduh tak kira siapa. Cuma main hakim sendiri nanti kiai hai. Cari mandeng dia saya. Marah atau kau lela. Bella aja tu call. Kaki mana call ada yo kong kaki. Mulai. Kau tak ngalak ri cak mampian duduk dulu cak. Aduh tak ada masih lagi mandeng. Mandeng dia macam mandeng dia. Bah, mana datang ke? Sejak malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak tu dia datang ke? Aduh, mungkin. Aduh, kulo napa kasak pun mulain pra. Mari ya. Sinjek tu dulu lah. Ni pahleman. Istare bude dam kan tu ke. Bapak ni apa mau cara ni? Raki karang ngeco HP. Jangan share gini kah? Angki din warga. Tepan apa jeng gasa benelang. Oh, ni jangan raki semedut. Angki ya, cek raki datang di budi. Oh, mongko datang di budi mon tak ngerti lain se medut ki cak nuduh senikah. Kamar raki semakin. Dalam. Raki. Atau jom? Jadi ramai guru. Angki. Tajuk. Raki gula nyatanya, jangan pian mudut HP guru. Ongkuan dah. Enten guys tak mudut guys. Jujur lah. Mon pancen tak mudut, ngomel tak mudut, kemudian mudut. Enten guys. Enten demi Allah tak mudut guys. Ongki pun mon pancen mbian tak roman semudut, tapi kulo minta bukti ki sanggup mbian. Oke, dia boleh bukti yakin guys. Tapi boleh mana ada bukti. Kau sini ke ki pun bi kulo paring betul 2 hari ki. Kemar. Bagus, ini diandalkan.
Ada suara lagi. Wah, ini jaga Hendra salah. Jadi nggak tahu lagi hampir ya. Biasa. Pin sapre ya. Jadi nah Hendra tangi hampir. Hari ya motor ke kiai ya. Pernah kiai boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kia turma aturan nih kak. Apa ya? Nih kan yang jaket Hendra pada HP. Hendra, kamu Hendra? Salah. Celok Hendra. Hendra. Apa? Pak kau nih kiai. Ini kak kiai. Dra, lu jujur kan kok? Mi beda HP ning pesan kakir ya, ning sak jaket. Jadi nak ada yang sendi HP tak bikin ibu HP. HP ni siapa ya? Kau ning gue lagi. Kakek mungkin pakun tak ngakur ya. HP ni siapa? Sompan nabi kok kakek. Marah kau? Kelem jak sampai kakek, ha? Gua tak ngobrol maling di nak ada. Keplak pun kau ada je. Mungkin tahun ni. Tahun dah rem ajar yang HP dia beningisan kakek. Jawab jujur. Mungkin gue udah sengaja guys. Semoran aku lagi. Kakek kelak derano duraki kakek ngocang ala HP na jamaah kakek. Ternyata kakek sengala. Engkau belum beredra kakek. Tak ngajarin ngicok, mi kurang ngajari kakek, ha? Iya. Ring dusun urusin kiai ini kakek, dusun urusin pondok ini kakek jadi. Nyimpang dari nak kakek montek ini ngatur engkau. Sudah tak karuan aku kakek jadi. Mungkin semoran aku lagi. Kuda gerati guys. Jadi biasa kuda tokang ngaden, tokang imamen. Tinggi berderaki, mak gue lagi belum lagi. Salah ke terang cari jerdra. Engkau tak teman ngebelun lagi kakek. Pingkoro araki suruh ajari ke kakek deh. Bening kok mau kakek. Apa lebih dinak tentang satria pada tentang anak dra. Bening ngak ajari berita ke kakek. Apa sih kalah air ke kakek? Bojeng kan nyaman kakek berdebekel lah oleh ringan ke kakek. Ni kakek pengen ngak ajari berita kan. Non siapa kelihatan apa ya? Paham beli? Itu seporo kakek geragi. Semoran gue ya. Seulangi boleh lo. Ya terakhir non apa siapa? Terakhir lah. Lagi? Boleh mana tuh lah? Katin apa? Tak saja ya, tak ada. Udah mulai kau nak. Jangan mau bosin Gus dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah boleh?
Dari anu astagfirullah. Astagfirullah dua kali nih. Minal khotoyan. Siap ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين Malik ya sana. Apa ya aku nih? Ya aku ini tidak cok. Ini rasa orang. Engkau Itu bagi aja. Matu ke aja kakek. Siang kau tedu. Cuma mana kakek? tanya bro. Aduh tanya apa? Cuma mana kakek? Kakek.